I ćao svima, ja sam Ogimen. Danas ću vam pokazati koje će igrice, gameplay koji ću snimati ovih dana. Idemo Counter Strike, ne, Minecraft 100% snimamo, Mortal Kombat ne snimamo, ne znam zašto, Subway Surfer snimamo. Game Dev Tycoon, to nećemo da snimamo, zato što meni neće lepo da sve snimi. Assassin's Creed 3, 4 sigurno, Counter Strike ne, Far Cry 3 100%, Call of Duty Modern Warfare snimamo i Medal of Honor Warfighter ne snimamo, zato što smo jednu epizodu već snimili, a to je bila zadnja misija, pa nisam znala. I to bi bilo to, evo ja odmah krećem neki gameplay, ne znam nijako ići igricu, ali nema veze. Vidimo se u sljedećem klipu, ćao!